مها خير وبركته مها رمضان مها طاعت وعبادته دوی مهده هم لهر مزگفته قرآن پیروست خوندن لسرانسر ترکیه مقابله یا رمضان جی دست بکر. بهاتنا مها رمضاني لمزگفتان دنگ قرآن بلنتبه ذلك الكتاب لا ريب لهر مزگفته مقابله رمضان تي لميدياتا مردين جي لمزگفتان جماعت مقابله ديكه مالا دخوينه و اوجي دشوبينن يا عيني مظني هيبة حمو أب هيبة هيا وقرآن تيدا نازل بوا Ramazana tabi Müslümana piroz be inşallah. Afsnata Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harub Cebrail aleyhisselam da Ramazan da Kur'an tekrar kirin. Am gurabe snati am antena mukabele. خدي مجي محروم نكي وفي هيوا رمضاني وفي هيوا مشرف وفي هيوا خيرا وخدي تعالى الجمعاني مسلمانا جوار خير بنويسي وتعبا كسي دا نبردي هم قرآن پیروز دخوینن هم جی دعا دکن او رمضان خواه بالطاعت و عبادت در باس دکن خدا تعالى روجي الميجي ما تعتو عبادتي ما خنما هموي قبول بك يا محموه ولی ماه رمضان امتحان وی جامعه سیدای مجیل پیشام قرآن آمد خوین امجل پیوانا که تعقیب تکن و تعالی خیره مطلب دا قبول که روزی و عبادت مطلب دا قبول بکی. عادتا مقابله جهیام حضرت محمد علیه الصلاة والسلام حتی نها هاتیه بسیار مقابله مروف دکاره خلاتیم خوین دخوندنا قرآن دجی سر راست بکه